ngibona kanjalo ugqoko lami kwabhubhisa ungeke sondeza ugqoko likaMabalengo usenogqoko lwakhe lusondeze mfana yini Mabalengo ekumawe uMabalengo wenziwa yini wena ngikhuluma nawe uhlala utatazela ukuthi cha ukuthi manje ngisiza isitulo siyakhaya ngohlala ngithi leyothi usokuzingane kuhlale ngo-Facebook tonke la Mabalengo usekutshela iMabalengo uzokuthola Mabalengo uselele phezulu kwaphuzulu ungene kwawekhu hey Mabalengo inyama engwenya le ya manje ena washo-ke Mabalabala mawuyindoda kufanele uyeki cha Mabalabala ungasho ukuthi ngikudlisa ukudla kubandayo yisabatha hey Mabalabala isifundo nje osifakayo kwendoda sokuthi ekugeyishaya nyama Mabalengo silikhumba ukuthi hayi ngenzela Mabalengo ngathi uma ufike ekhaya usukhishwa isisuku usuthi inyama la ekhaya wakhohlisa umngane ukuthi bengizogqilaza online ngathi cha ngizokuthi nawe ubona ukuthi kuyadliwa la ekhaya nakho ukuthi ngithi futhi Mabalengo into engithandayo ngami mngani wami inhliziyo yakhe ivulekile uyindoda awuyigcini siyafana awugadli nje hayi ngona awugadli inhliziyo yakhe ivulekile hayi uzwa ivulekile inhliziyo yakhe Mabalengo awugadli yabona indoda ugqoke Mabalengo kufuneka ngihle ngoba sengikutshengisile kahle konke Mabalengo khona ngamadumbe Mabalengo la ekhaya abona kubuyela inyama ngekamadumbe khona lo mfana ucula ingoma amadumbe lo ngamhluzo abafana bafana bakhuleka kodwa bafana bebekhona eGoli abafana hayi kufanele babe khona hayi Mabalengo mfowethu ngibonga kakhulu okuba ngabe ekhaya ngibonga manje babe khona labafana besilingisa siphela